Wat bu lepa, ye kak sial, lem ne kerupa, lem ne kernong, hagi saipan jongpi. Kini kide gijingan tu kijong uci su syaki senran jo u haswa bakin late ban yalap ke kubor ke jepet im. Habakin late ban yalap, bakim ne ban pe lani kami lanti ban yo kijing mantoy. Henroi bakin long iba IT bet bat musim, laki de yaki bandu, yaki e baro. Kikantin jong uci su ko ki paramisin. Kikantu yang abdi pi habang syakri ya u, bat yalap lani habang ile. Kikam syakri na banta ke jing bahal jongno rejuno, wat ai bangin bua kamat ban yo ki jing mentoy, ki jong pi ki jonga. But nangi habang syakri yo play kini kisni, syakri ban le na kamsim ke asal, ban yo jing mentoy, ban yo ki jiro, ban dai hakta ke usoi ta usyaknen, ban nim yo isu ay ki paraban sim bakotor, ki jot ki pra, ki kelon ki ha. Kini kikantin, kikantuya baru ki breu ki zoble ki bayalap ki gospel. Ban dompet siya ka burong breu. Ban kinilanti, ban nginyo Handroy topet, ki paran sim bakodor ki jongi ki yo den ki gospel ki jimpen im. Wat lang ide bandu, ya ka spa ka burong jong ka de ka perti, tang ban yo yaw Chris geng. Uang kumne, na kabanta ka jongu ngala duno iki baro, ban nganyo syndrome yaki, nang bangan yo yaw Chris.